Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro dutambutsa hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uri hirya no hino hatandukanye mu gihugu, uri mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse kandi n'iburengerazuba. Ntabwo twirengagije uri mu mujyi wa Kigali, ariko kandi n'abadiaspora mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye, abari mu bihugu duturanye, ndavuga Uburundi, Tanzania, Uganda, Congo ndetse n'ibindi bitandukanye. Mwese tubifurize kugira ibihe byiza. Muri aka kanya tuzanye amakuru agezweho, ni amakuru butasanga ahandi. Bitunguranye muri Afurika habonetse abarwayi bashya ba COVID-19. Turaza kukubwira iby'iki kibazo, ni mu kihe gihugu, ese birashoboka ko no mu Rwanda iyi COVID yagaruka? Byose nibyo uraza kumenya. Ndaza kukubwira amakuru y'umuhungu w'imyaka 19 wateye inda mushiki we w'imyaka 14 ari mushiki we. Aya makuru kimwe n'andi nakubwiye yose ndaza kuyakubwira ku buryo burambuye. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru dutambutsa hano kuri Iris Rwanda TV. Niba utarayikora rero ndagusaba gukanda subscribe, ariko kandi niba waranayikoze kanda kunzogera ya notification kugira ngo ujye uba uwa mbere ubonye amakuru yacu. Nyemerera rero nkuhe ikaze ku makuru yacu. Tugiye guhera kuri inkuru ivuga ko bitunguranye muri Afurika habonetse abarwayi bashya ba COVID-19. Mu cyumweru gishize urwego rushinzwe ubuzima muri Ghana rwatangaje ko habonetse abantu 31 bashya banduye COVID-19. Uwitwa Dr. Amposha Achiano ushinzwe gahunda zo gukingira mu gihugu yahamije ko bamaze kubona abarwayi bashya banduye COVID-19 mu buryo butunguranye. Mu magambo ye yagize ati: mu cyumweru gishize twabonye abarwayi 30 cyangwa 31 ndetse bashobora no kurenga, ariko ibi ntibyari byitezwe. Nk'uko tumaze kubivuga, COVID yaje muri twe, dukwiye kwirinda. Akomeza avuga ko leta n'inzego z'ubuzima bagiye guhangana nayo, aho bateguye gahunda nshya zo gukingira abaturage, aho yavuze ati: iri muri twe, niyo mpamvu isaha n'isaha tutajya ducika intege mu gutanga inkingo. Bityo rero niba ubizi, kuva ku ya 5 kugeza ku ya 9 Gicurasi tuzakora irinde gerageza ku rukingo rwa COVID-19. Akomeza agira ati: turimo gukora rero iryo geragezwa ryo gukingira COVID-19 ku rwego rw'igihugu kugira ngo dufate ingamba zo kugabanya COVID. Iki gihugu cyabonetsemo aba barwayi mu gihe byari bizwi ko iki cyorezo cyamaze gukendera mu isi hose, nyuma yo gusiga gihitanye benshi ndetse abandi barakomereka cyane ko hari abagize ibikomere bidakira. Bityo rero benshi bari bazi ko iyi COVID-19 yamaze kuba igenda burundu. Ntabwo COVID-19 yagarukiye mu gihugu cya Ghana gusa, nk'uko n'ubundi nari mbigarutseho n'ubundi mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2020 ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ko cyabonye umurwayi wa mbere wanduye COVID-19. Kuva icyo gihe iki gihugu cyahise gifunga ingendo zihuza umujyi wa Kigali ndetse n'intara. Ibi byatumye abanyeshuri bari ku bigo by'amashuri nabo bahagarika kwiga, dore ko bongeye gufungura ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11. Icyo gihe byari mu mwaka w'ibihumbi 2020, aho iyi COVID cyangwa se iyi ndwara yamaze igihe kitari gito hano mu Rwanda ndetse ikica abatari bakeya. Ibi byanatumye hashyirwaho ingamba zitandukanye hirya no hino ku isi, aho benshi bagiye bahabwa inkingo, by'umwihariko inkingo hafi 3 zo gukingira COVID-19. Nyuma y'uko benshi bafashe uru rukingo ndetse COVID rwose yahise iba nk'igabanyutse mu gihugu ndetse no hirya no hino hatandukanye. Kugeza ubu byari bizwi ko nta hantu na hamwe COVID-19 ikibarizwa, ariko mu gihugu cya Ghana COVID-19 abantu 31 bamaze kuba bandura ubwandu bushya bwa COVID-19. Ni ugukomeza tugategereza tukareba aho bigana. Wowe gumana na Iris Rwanda TV ujye uba uwa mbere umenya amakuru agezweho, by'umwihariko amakuru aba atavuzwe hirya no hino hatandukanye.
Reka aya makuru tuyakomereze ku nkuru ivuga ko umusore w'imyaka 19 yahamijwe icyaha cyo gukundana no gutera inda mushiki we w'imyaka 14. Ni ibyabereye mu gihugu cya Zimbabwe. Umusore w'imyaka 19 yagejejwe imbere y'umucamanza mu rukiko rwa Mutawatawa ashinjwa kuryamana na mushiki we w'imyaka 14 Uzumba muri Zimbabwe. Uyu musore yagejejwe imbere y'urukiko ashinjwa gushukashuka mushiki we ngo bakundane, aho byabagejeje no ku gikorwa cyo kuryamana inshuro zitandukanye bigatuma uyu mukobwa ahita atwita. Muri Mutarama 2023 uyu musore w'imyaka 19 utatangajwe amazina yafashe icyemezo cyo gusaba mushiki w'imyaka 14 urukundo, aho yaje kurumuha. Kuva icyo gihe batangiye gukundana kugeza aho uyu musore yatangiye gushukashuka mushiki we kugeza batangiye kujya banaryamana. Mu rukiko havugiwemo ko aba bana bagiye baryamana mu bihe bitandukanye, haba mu nzu ndetse no mu busitani bw'iwabo. Ibintu byatumye uyu mwana w'imyaka 14 aterwa inda ndetse n'uyu musaza we nyine. Uyu mukobwa akimenya ko musaza we yamuteye inda yahise abwira nyirakuru uko byagenze byose, maze undi we ahita ajya kubibwira polisi ita muri yombi uwo musore. Uyu musore yagejejwe imbere y'urukiko rwa Mutawatawa kuri iki cyumweru, aho umucamanza yamukatiye igifungo cy'amezi 18. ni ukuvuga nyine ni umwaka wose, ariko harimo amezi 2 asubitse n'andi mezi 12 nyine azamara muri gereza. Ni inkuru itangaje, biratangaje kumva ko nyine umusore ufite imyaka 19 yakundanye ndetse akanaryamana na mushiki we w'imyaka 14 bari basanzwe nyine bavuka mu ndimwe. Ibi ni byabereye nyine muri kiriya gihugu cya Zimbabwe. Mwibutsa ko ukomeje gukurikira amakuru ya Iris Rwanda TV, nge mubana ni Jean Bosco Abayisenga. Ni amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha igitekerezo, twandikire utubwire uko wabyumvisha. Hari icyo ushaka ko tuzajya tukugezaho, byose ushobora kubicisha mu bitekerezo. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Munyemerere aya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko mu gihugu cy'Ubushinwa icika ry'umuhanda ryahitanye abagera kuri 24. Mu rukerera rwo kuwa gatatu tariki ya 1 Gicurasi 2024, igice cy'umuhanda unyurwamo n'imodoka nyinshi zibangikanye uherereye mu majyepfo y'Ubushinwa warindimutse. Abayobozi b'inzego z'ibanze mu mujyi wa Maezu mu ntara ya Gundaga bavuze ko icyo gice cy'umuhanda cyarindimutse kigahitana abantu bagera kuri 19, imodoka 20 zikagwa ahahanamye muri metero 17 uvuye ku muhanda wa highway. Abantu 30 nabo bakomeretse nyuma, ariko abayobozi b'inzego z'ibanze bavuze ko uwo mubare wiyongereye ugera kuri 24 nk'uko ikinyamakuru dukesha iyi nkuru kibitangaza. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino aragaragaza uyu muhanda wacitsemo kabiri rwose, aho ari umuhanda muremure watumye nyine imodoka zimwe na zimwe zita control. Umunyamakuru wageze aho iyi mpanuka yabereye atangaza ko ikipe ishinzwe ubutabazi yahise ijyana abantu 30 mu bitaro. Leta yahise yohereza abashinzwe ubutabazi bagera kuri 500 mu gufasha aho iyo mpanuka yabereye. Ntabwo ari ubwa mbere muri iki gihugu cy'Ubushinwa habaye impanuka nk'izi ngizi, kuko imihanda yo mu Bushinwa by'umwihariko mene iyi mihanda twagarutse haruguru ikunze kugira mene ibi bibazo. Ibi bigatuma bamwe mu bayikoresha bahura n'ingaruka zirimo kuba bahatakariza ubuzima. Nyemerera ngushimire wowe twabanye muri aya makuru, wowe ukunda ibiganiro ndetse n'amakuru ya Iris Rwanda TV. Niba utari wakora subscribe yikore tujye tubana umunsi ku munsi. Amakuru arimo ay'imikino, y'imyidagaduro, politike ndetse n'andi menshi atandukanye, breaking news, amadocumentary n'ibindi byinshi bitandukanye nibyo ukurikira hano kuri Iris Rwanda TV. Ndagushimiye, nge nitwa Jean Bosco Abayisenga.